wona wo mo free Kumasi bank na ye respect wo mo asempa na make catch no o bra pay say me call personal tamane Ghana movies award trust me best na cross adu koso so free Kumasi wani nyina tete da be me cap say ye kasa de anke be kasa pa obet be free Kumasi aba MCC bi ko me ye MC do o tie ni mo pa ba wo mo dinda but obet ma bon crafoni nyina di 1 asepa o ti je woni me na wono de me mo munya no ay ade a sebi ade a sebi o ase sebi ASANTE memo ye ho yankofo ahyi o da bi brape enti am person record me experience bia mo na o mo di sa su di ye na kuma se fo no ye say ye twe ho free sa music movies award mu no ene egu yendis adena Kumasi nko na sa de we esi no abeda ni problem ebisi wakantamoto anatina anye problem ba Kumasi de aya problem mama mun kansen hunu a kire nipa na communicators jimi wotimi aka se komu ko school a komu ti pizza ti ton ade aboa wo ko school ni nice ga abusia ye de nyoma bi di asantema di Kumasi man na minim say this is revolutionary era minim say sa breed nipa ni ba na wo so asantema mani muso ti asemi pa ya na midi ya o makoma mu say nyoma bi bro no me say enye sema ya hye nipa mu no o ka so mo ka owura behu I'm telling you me say from bibia eba impo award ye ni kumu hampo ufia Kumasi ko drum kran ya yo chese ye be obia ne ayo basa ye ntreat ye baby mpa out ye chese wudi mpo ye ngo intimacy wote asantema mu anasa wote asantema e ma ne nya wo say ebia nkranfo do e ma ne nya wo say ebia me say dodo na the time just because of Asante be it just because we fought for liberty. That is our problem. We fought for liberty in the whole world, Caribbean, America, everywhere. Why? But ni be na Asante ma o de tie enra UTV for e show no me kwaku manu ka asem bi se omo nyina nsem hwo mu na me yase ya no ma yedin ama nyoma bi ono mo kasa o de yentie mra titru me pese me ka bibi okay nice se me ka bibi a wona wo mo free Kumasi bank na ye respect wo mo asempa na me catch no o bra pay say me call personal tamane Ghana movies award trust me best na cross adu koso so free Kumasi wani nyina tete da be me ka say ye kasa de anke be kasa pa obet be free Kumasi aba MCC bi ko mo ye MC do o tie ni mo pa ba wo mo dinda but obet ma bon crafoni nyina di 1 asepa o ti de woni me na wono de me mo munya no ay ade a sebi ade a sebi o ase sebi ASANTE memo ye ho yankofo ahyi o da bi brape enti am person record me experience bia mo na o mo di sa su di ye na Kumasi for ye say ye twe ho free sa music movies award mu no ene egu but me Canada last this music enti sa that pay my make some so unim say edu me bio ba mi sa ko ye wengu be patch me ba they said o si be jojo ni de said na ye ni award na kono na efe no ye complain say ya o patapassion go to Dubai sama BBC say ya popular song yes sad no ti nipa akoma ti nkomo am no dio award me ba rapping bulldog no that's no baby odi forget no kasa me ba to kasa che award see ya award a ye mamu na ho patapassion emre bi sad we say emre bi sad we say be happy edume bi na wutu kwa abrochira say kese ye announcement say airport ni aye foforo na mo kwa new one ben ebia ebe old one yen ya na so da ntu ko du old we ase na de ba so do why de akwa ha se usu ye program ye nipa na wo ya ma wo mo dia se nipa ene ya ma wo dia ye betimi ene social ne media yi awo ho wetimi atro dia tum se ene bia yenje
enwom aye hate mienu ebom ye fa baako omo so omo ye sabi omo adwene omo ye team omo betima chance say bia ye di nwom anyway de ade ye we ni no na ye hwede ye betim dia dai akọ okay ade en fa we nko eno no nipa ne de ba wo firi na kuma mini ne munya na de aba wo ntimi ntwiso nyuma ono no pe wo na wonim se no no ye hate ma wo but e bia na de ono ne we hye de wo de koma ne numu o so that nti no mo omo mamunya clear na wiase no Ghana ha omo ye adwuma ukobro ni krom na adwuma ekoso a ebu ma shop kese na ba ko gina ne mu no obekọ na bia director na kese adwuma ne ndia no on na echo say open kwanta de obehwem na ono na adwuma wura ba Ghana ni ye aduane kokokura na se ye toma na efe obekọ na mu aye light ha won tendi kokko ye tense e koye mo ma se mo be super ase yamfo wan to so a una be pa ya chon unyo obia but kan we say nim to fo so ni wa so bu nyo obia eti enyem to fo hia mo so bu hia nyem to fo eti mo fa ebuo eni di emma ye ho say mo bu nyo ye ni wo de a se bi se ko we buy pa na kaye ye wo krom ye ni artist bo ma untimi fa de we ndi ni da ebi kwa mo de letter be di ka ko first aye sa homework de kwa ansa na ho asama ye dai aba ani ye wo bi mo na we mu de we fo masa mo fa bi anse ho na wo sa atam ya masi madu kwa no amo kontokwa ne fra be chi nipa ko se ya amfa we pon so ama e fifi we mo nya de omunya de omo ye no se bi omo ye adwuma ya che omo onim de se de ando ken wo hwe tim pa ne hwe de ma hye no ma e kwa bonten anase we ewi am de party aside dey asoso a ne se nim di fo omo nim de ene ti board no ho e to omo nya de se na omo award ne ay super like any party ay dey acting obi she da fra broche ba kwa na se wo award me oti kwaku menu na ukoti no se ensema ya ne kumase fo ne kasa ye kan ebi na omode ye kempaluta na opese kwan bia so ombo mode ase ne ombeje like chese me say omo de di ya wo ye bibi na asante man ko no mafa kokwa asa na omde afa baby a whole lot because omo hu se wontimi ni asante man nsi akan enti ene ombe pe kokwa asa na omo de number bi na chese omaye basa na se omaje free asante man nsi but ye say ye de bi asema me kan say wontimi ene ponkwansi akan e wo Jordan kwaya ase a ene asase prada da so eso da so no be dey wo ye dey wontimi asante okre one enti ye hu wo ba ya ase ni nyina omo a charter house for boss omo ye sa nyoma ni nyina no omo na betina o ka say nka twi official language ni ade a omo bi say pidgin ukoba bia obi ate hypocrisy at its best enyuma bebre na ekoso obusua enya asem ketwa na ya papa ya asantema go to ache me say this is the revolutionary era e was say obi abomode the first no obeba bi obeba asante e wodom work no say de be ya bibia no mo say no kre asante ye da so wodom na okuma pem so apem be de beba no matter what they do still now you rise because Oma tried yon be pia. Let me ya say nipa bi me say ye acho yo abusua my enko the video ya be me pese wo hwe no me nka ho ase ba o de hwe ma me because minim say video hwe a wo de ma me hu opinion e comment section ho hwe video ma me na Saturday ye da sore ya ante asempa ya ante nyina ne say ye ma me mo ne anua ma mu digwa e wo adunu railways omo ba ya omo shops omo container omo ye mu adwuma ya bebubu ni nyina ba ya bebi se ma na utie nkoma amanfo do na ara wo se me say na watchini ana eye blue light wo she ya ise wo hu ba bia ma me fo mu digwa marante ne mabawa ise wo hu ba bi kura kura mo sha brabo na so omo sha se blue na enen so ba ya omo di awre ho 1 week no mu di na na se juba bi ya ba omo de machines abetie si ma mo bubu ha nyina na ya de ebisa ne se omo shop she eye na watchini ni enya hu ba bia de omo ko enya hu jetire de mo omo nya hu ba bi kura kura mo betina di dwan de mo omo so anka kakra ka ya ko mo dwuno mo wan go menya ba bia tina di kakra no omo so putie mrante ni bia se boboka obi shop ashi o blue light wo kakra o ba ko so wa se mi no wa se nso ba ya ena so sorry ba ya de ubu ni na abusia mesre se wo be di machi bra betie tie bi wo de mun tie
ye be bubu na nke be yi ye niema ama ye nka ye na so ma be dwira gu ye niema so asase ye niema asase ye ba ye no ma yina ma be se no ma kokwa yina mo de grade na guagu na wu fani ya wo fani ya ko ye niema dai I want to tell me I don't watch oh I want to tell me I don't know Shamar fiala ngon kulo ya ko kulo ya taji bi simbe ke torfa ni rufo ni fi amna da ma arsman chaaba non la bo wurum le kamal te bano kusio ala mi ya duma ba kula ni en kra mo chine gumisho me de na mala be kuya so o mo man yin na manu o mo chine mali nya ato be do ma pani di ya kono one tension ya kure say ya no duane aboya yi ebi mo jije be bi mo gada mimi be duru ha no maboto because o hwe obi atena ha 20 years obi atena 30 years obi atena 50 years ya ba be say o mo nyuma na de ebisa ne say regional minister dia ba da kuma sofo ya mo hwe free me woni mavis min twa no de me ya ne say ya ba ma me ba ko say Omako original minister ntimi ama any proper response. It looks as if sasa go minor show mo say no mo ya de say o meja pade bi. E no omo chese de omo da so de besi o mo tirim dia no mo ye no Kumasi. Professor Jenna no Pokwa the vice president of Ghana ya ntilinka. Jenna ya baka ya bra ya kamo ya campaign. Omo show mo say ya women development bank e de Ghana ma me fu omo diga. Eduase na watwini ya ntilinka ya ntima menka. O si da ben e Kumasi gadifo ebe nyo kwa kan ya so mko school anko ma metre job ko kan ya ka to say ya ma me mutie omko school abi ma me dwanu we mu no tena ya o de twa le be school ya ka to say uko school ka wa metre du ma meton ne ma aya awre wo seb a ise o hwe ma me mani ma so mu hudi omo yo mo obi be so ba ma ye say arade ya ho ya ma asama tu ye ana me ya dabani o ana me ya dabani it is alleged say Zuba na ono wo pe KM no ono na aba leadi ama ya babubu sa anyoma we enti yesra mo omomra na omoma kire mu nkire ye maame no ye nuano ma omo sesei omo e di are ho wa ba ko be se say ma be omo tia eto e wa say edwadifo wa fo nyina no asase omo tia ho to omo tia ho sika ma we sport e bi omo be je bi kamera ba se ya tia accident pani fo wa tia ke ya meta mama na ya tia ko kan to mo ko fo mo di ke wa say na mo da sorry am bu ko shop na to ye bi sa say si e ka wi anje ma be jira wi ya ma sa tia ya ne ma pa na mo ye tia mo ka pa mo ka tia ma dia na mo ya ne de enye tia mo ka yes obusia video na akohwe na me de me ya bibire say wo mse mo pese mo ye hoye die ma Kumasi man ne dumfo ba se nipa na ewo wo no mo betutu wo na de na wase mo ye nyiko wase mo so ya de achinya no mafa excavators de ko adenti no say basa once again me say kan biem na maka biem regional minister me say if you want a legacy desist from being NDC minister, behave like ASANTE minister and no say be ma wo ya de bia obi de wo say wo ye yes because me ka se bia chewe unim say kojo bonsu ba ye kojo bonsu ebe ye mayor o Kumasi na Kumasi sunso wanku obenyansafo ebu ni be ye nka na sem Kumasi na sun pa ba wanku you nti de also be NDC minister na de bibia be NDC sem na mfa nto nchen hu se ahaya ASANTE man mu midiem ti ma menye de semi die mu a yo ASANTE man ehwe ya wo bato be ne de hwe wo de tie voice a eye Kevin Taylor ni video ye ya odidi ASANTE man asa voice wo pizza tatema minister yi ko fatu ni video ase e wo TikTok no tu feel say ye share sa video to mumu bi mu ejimi pizza tamandia na ba omi akwase akoto cement abrewa ko na ho kwaji cement ni bi so so e ade na mu nkom imole mo man share Kevin Taylor video we bra oba so ko no ho kwaji asantefo ni bi ye moa mo gina pizza mo ton ade na mo mfa so akodi twe mo de akodi ejantrafo gonofo kwasiafo eja toma aban na enkotam sika every bank of Ghana fambrɛ wo nana na otam asase ne ma wo no wo nana na obutu oba so ko no ho kwaji sika kwasiafo abuofunu kwasiafo munye sika o pizza taram la koto red maya mo dross mu kan mu nko school ya muni ma ne say ye de ya ton chains akoto red anom kwasia onye se Ghana nyina ni Kumasi pizza mu hu nyina e John so mo hu bon John so
mo asantefo mbrantie ni bi eni ti na MPP use mo jimi mo e lucky say jane to hodo na mo nda ayeke be hye sem emmoa mo gigegegina pizza na mo ton fake belt fake jeans mo wiawia nkofo tutu nkofo bag mo wia na mo akoto red ni jantrafo o pa ban si case store na wo store mo bi mo jimi pizza taban dia na ba omi akwase akoto cement abrewa ko na hokoji cement ni bi so ade na mo nkom na hokoji cement emmoa sa asantini a wejimi no o de se cobra nko 50 wejimi apenyu mo jadefo ne to no anyway it's part of human behavior. It is the men kasa it is part of human behavior because bibi o so mutiase o bibi o so mutiase there be one ka be fie mo hu nsema ya communicators we no eka efa kumasifo obi a eja hye ni japade o ni business a wa build for so many years ahye na minister udi ade koma omu a emu na wa ena omu se omu pe eja to kantamanto no mu de mu ene awan koma omu ana mu ko hwa anye chensin cement nnua ene mu de ko che kantamanto fo ade na kumasifo nko ade mu de mu ene awan na mu de koma omu because mu no mu deserve no mu so mu pe adidi atema Kevin Taylor ede di omu yi de hwe NDC communicator we o ka tro mu se ko mu ko school a ko mu ti pz to ho ton ade ana nti ko school a untimi ton ade wo pz ko pz ni ko hwe omu graduate omu wo ho now my boni a yitimi ni NDC ni jimie nti omu ye graduate omu ti pz ton phones mutimi kasama de eka ne pa akuma Kevin Taylor wajimi o uko kan na binu mu nti ase adenti na wo kasasa because ase utan jomama na Kevin Taylor be ka kire o se kan wa no tum na ukasa we will come after you. Come after who? Wajimi kakra ye o unim ye nana do eche ye bo check page we kojo beni me page ne dina me yusu no 2018 nanadu kokra police salum ka 200 baye ejuma mi de di no kone kohwe 2018 na mumu bebre na kura esusa mu amu ba make comment hu no ntini me nanadu abreso man kama no atome me blasi no untimi kan kire me se jo mama abreso no me kama no tum oni munyama me de nanadu ansana TikTok ba Facebook page no na media to hono. What kind of rubbish be that? Didi atema wa kofa ba umia ni kosia no. Nti no wo hu se sisi an nyon don didi ai jomama atem. Obi a owo jomama wo na ebusu emu a kode hwa ne hu no. Eno otimi bie na no didi jomama atem because who Kevin Taylor una utwa sa ne to hono mu se yetimi didi ba omi atem didi na nando atem didi otunfo atem enkosi aga nte ene yede ye jomama o se u de binu mu ba befie means that jomama ye president yi de o man ni nkoyi o because u de obi ba Ghana de Ghana e bonsam jem nti u de omu ba bonsam jem ni boa ka Ghana ko ye de wi a o kan se NDC boa Ghana no ka wo be kan sa wo de omu ba fi means that Ghana e bonsam jem Ghana bibia nkoye nti ye kan se MPP ni NDC are killing Ghana ye dika Kenya sa untimi kan se u punish obi nti no de ni ba Ghana na punishment. Kevin Taylor, you can't do nothing and I ASANTE for no yen dis ade na kumasi nko na sa de we esi no abeda ni problem ebisi wakantamato anati na anya problem ba kumasi de aya problem mama mu kanse hunu a kire nipa na communicators jimi wotimi aka se komu ko school komu ti pz ton ade aboa wo ko school ni mi video fam Dr. Frank den hunu minister of Ashanti region
minister no obi se minim no no ye djuma pa me intano but Kevin Taylor Jimmy ni sound ya o didi asantefo atem wo minister e yusu sa sound no o video mu no ene nti na me blase wo no ene kosiade a wo koka kire fire service for e wo hono mu pretend wo camera ni mu no obi antam mu ye Ghana ye a ye beka because MPP NDC yes mu kun ye one mu kun ye ene ye beka on to ye bewu ensa mu beche ye ina to mu okoro mu ha afi won nti nsɛm bi won ma enye bibia o ne yie mu na ye nyina yapi boys ni bi won mo ye DC fo nti omo fo aso my omo say they are fighting for abia they are fighting for the betterment but enye no create their own interest every day say obi to say akwa bi your friend Raf oba edum ne nka omo bu no ne nyoma a oye ene ne verbal bullying ne saa nyoma no cyber bullying no oye saa nyoma na oye ye ni nyina no onim se obetimi dia ba santemen oba ona no dwom dede oye ne nkran no mo so and all the partisan politics now they did say who the best anti me mbepo abusu video any problem with them politics over billions I'm going to be a slow. I would have to slow in different. Asanteme it doesn't belong to any political party. It belongs to Yoruba. That is what we believe. It is Oba. Now I'm a yadia any Yoruba. And I say the Yoruba pa. You are joking. It is a what they are mutin crown on mana so ya. Utimiko jina kwem so was kwan obi ba hospital cause in case who an ide. With this kind of mentality, who can so betim they do asanteme. Who diagro. Now utimiko jina obi ka say obi tutu for more obi ye kwan yinti say nipa na de ne ka draw by force. Untwa ne ka. Now o fa ho timi bu nipa no just because me say on enioma na wo ye ne nkran no emfa mejimu okumase o na wa be dwane ye ka ne sa no wo be dwane mo de mo fa partisan politics mo ye ne nkran wa mo de ma mo fancy asanteme mo a hwa ta bi die die obi kura tim ka sa asanteme de won kan mo a hwe nkwase asem ko he number of vote NDC nya wa asanteme eno na ya na me on these are the reasons in tia politics ne sa anima no I don't want to talk about that on my platform. If it only concerns Asante, you know the American ones, but say I won't talk about anything because you might be on my one we are with the bufubeka. We are no one because we boom now could see. You see, I feel free nature in your comment section. Michelle comment section was here. Yes, best so share video ways of here in maybe. After subscribe, name me a notification bell so that I may have the video be on service. Me that so share me, Macau.